Asiang tuman sme arjulong thai pon non Ukraine tum same dak Russia long same isi air strike mate drone strike same paklom dak lo like Ukraine tum same dak Russia long like all refinery dim long paklodam like isi jangthu hui refine ko redim hedi crude oil long that penalty la sudin si paklom dak la bange la silo support join same pen an bom kang bop same tum same dak screen thek lo hin la sam ton sem thek lom di ekdom por paklod dak hang lo ke la sila support kui pasa tum son starting lo non 2026 na tum war ju jela apen pistok sami sulin de lo ha en sami pura fail la kui pod la si tum dak pini banga sa so bet sami tum history chine ma koson si Russian la pen Ukraine tum starting ma la si tum back to the penan api churam nan ko si tum na churam de apran sami tum sa so dak knowledge ni posna la si Ukraine me la amote dak 2000 kilometers an doka chelo la dak oil refinery dim lo make la so dim lo sami la so dim lo sami la tum dak men ki lu ba ke history me man de lo pro an khelo la si dak man tum lo lo ta paklom dak ka dugo chini me la 2000 kilometers an dak Russian la pen Ukraine dim long pen la tum a distance khelo so oil refinery dim long make a dimen lam te Russian tum same pen nan attack lo dak Ukraine same pen nan jaga non same tum chirai lap lo mane control lap lo la so ko chi enem hana aning pung se tum same non pusi me war by starting suri bom lo do piklan tum same la chot kali penan same tum invade do tum same thek nom bom lo mati la si Russian strike hit bang la dai si region long hedi la ke Kharkiv la pen ke Kherson la pen ke Sum la pen ke penan dem smel tum attack am ta causing mane additional death penan thilo injured do lo hailo la pen Ukraine president Volodymyr Zelensky same pulo dak same isi Russian tum same non prepare loglo mane ekdom pura large scale atno akimia bomb la dak Ukraine no pa khlodim han same la sila tum same isi mane attention ang pola dak isi air right warning long same possible la sila so jimon peace recognitions la hai bagi si ang bongs do kol kenon pusime isi countries me dak exchanges mane long range missiles tum same drone hoisi che pura chepa chon bom lo bang no pusime jujit dalo la si history long la lo Soviet era la 1922 1991 to 1992 ano 1991 was pangcheng lo athemne 1991 bang ke Ukraine dum ke la ke pura country independent ke long cheng lo 1991 hot la sud bang ke isi pura Soviet Union se dolang la sud pen break dak pen si Soviet Union dum se mi check non che break lap lo la det pen si Russia ban klang lo mti la si sud bang ke tum la sud bang ke isi break dak Ukraine bang ke sud pen si la si sud pen si war starting pangcheng lo penan tension do lo political differences do lo penan se mi sud pen Ukrainian dum bang penan Ukrainian dum bang ke si European si connect kang tum si pura tum se mi penan organizations pen cheng lo ang to ni sila non son political system en chaklon tum long si adapt dun laplo amasi ekdom la Russian dum samya ning jang je ho su pen se pangcheng lo mialo Crimea long protest do lo ke 2014 ho so Crimea long protest do lo penan protest do lo su pen ba ke si Russian dum ke la dak si Ukraine part on same la Crimea bang go chai to de lo su pen same ended lo captured lo bang ke president la ke Viktor Yanukovych posipu Viktor Yanukovych han same api bang ke remove de lo su pen same Yanukovych han same si remove de lo la dak unconstitutional and fair da Ukraine on same dak pan se themne use la dak western institute on same tum mane closer te bogun bom lu po joini si la hatman same terek la su pen same lasi war phibang dolo ke Donbass long in 2021 am ke war long do war dolo ke Donbass podim no la sapan se war pangcheng mom chong bot full scale ke lang supen same la sapan same ceasefire dolo pen agreement same fail up supen same lasi pen 9000 of muni to mange thilo supen same si war jone la ta full scale invasion la ta full scale invasion ke 2022 se pangcheng la 2022 24 February na sudban si Russian tum same full scale invasion war declared era ke attack amlo Ukraine on same athemni polo Ukraine ma ke si NATO long ke joining pu la ke si European long kang tang nai organizations tum lo athemne la tuma group long joining lo pute ko mama la to group han ke tech so group han ke la tum chelang pet sila han ma ke tech dem pu so assistance tum silam de so NATO group bang so NATO group silam de join si la penetum same ke tech dem han bor ipik lo masi la so join sa tum same ka join han pene agreement hoi sign lo so kelang nun e aning sik sak lo athe security risk hoi de ko lo da Russian ma ke la da the USA ben chemi mi la so join si la dak pen same tum ke war started lo na tum ni lamar juje po join si dak Putin same attack de dak Ukraine on same masia phi ban region chipi lo posin no ke tek man jarma same dak etum chini bona la so at Russia no start chipi bang lage si protecting Russia population san ke rai din polo pen ke si protecting mane security trade join lo polo pen si bang ke opposing Ukraine possible member high North Atlantic Treaty Organizations high join polo
asi war continuous bangke 2022 2026 an bangke non pusme cheng bom lo apela so war bangke non pusme dam bom lo tum seme da theklo di asi hope nang ton seme buji pa me bob sning thelo so video seme asi pine video ban an helo moka prek video chitang thu bom na cardom